Kanti umhleli wendaba zamazwe ngamazwe kwicandelo lendaba ze-SABC uSophie Mokoena seleke ebhala iindaba kwaye ke egubungela iindaba ezitshotshenhla iminyaka engama-43. Waqala ke umsebenzi wakhe pha kwimoya weLesedi FM engomnye ke wabasasazi bendaba kunomathotholo kwaye ke ukusukela ngelo xesha uye waba ngomnye wababhali beefayili zendaba ezihlonitshwe kakhulu apha eMzantsi Afrika nakumanye ke amazwe. USophie ke unathi kunamhlanje ukuze ke athethe nathi malunga nemicelimngeni kwaye into yokubana mhlambe yintoni ethe yambeka kweli nqanaba akulo namhlanje. Ulapha ke Mvukeli estudio lase-SABC Lihaye. Sophie, masikubulise sikwamkele SABC Lihaye. Kuluvuyo ukuba nawe namhlanje. Hawu ngibonga kakhulu angaze ngivakashele Lihaye namhlanje ngilihaye and igama leli Lihaye Kilihaye Laniti. Kilihaye Laniti. And Lihaye ingaba lihaye njani ngaphandle koMsophie? Aliphelelanga. Ukhuluma iqiniso angeke nje ube nomzi ekhaya. Ngaphandle kagogo. Injalo. Manje ugogo ayenza iphutha elikhulu kakhulu ngokuthi akhohlwe ekhaya. Nezibusiso. Izizukulu zizathini njengoba ukhuluma nesizukulu sami. Indodakazi yami. Oh man, sentsho kaloku ikhaya liyafudumala into besiyithetha le into kubana xa khona umakhulu usiqokelela sonke noba kuyabanda kuba khona imbawula kuqhume kufudumale asibalisela amabali siyazi into kubana noba sibuye esikolweni eyona nto yokuqala siyobulisa umakhulu wethu. So siyabulela kakhulu ngokuba ube nathi apha enkqubeni. Sophie, inyawo zinodaka. Kade uqhushalaza usiqingqela ikamva eliqaqambileyo singumZantsi Afrika sikubonile unyathela mpombozone zelihlabathi usiqokelela indaba. Ndiyafuna uqonda into yokubana uhambo lwakho uzibandakanye ne-SABC ngo-1994 ulinina lokuqala elimnyama. Ukhuluma iqiniso ngazalelwa endaweni ebizwa kuthiwa eFrankfurt eFree State, indawo encane kakhulu kodwa ngangihlala emaplazini. Ngakhulela lapho ngafunda isikolo ngeze eGoli ngaleso sikhathi uma uqeda igrade 10 bokuyi standard 8 besingena grade 12 11 and 12 standard 9 and 10 ngeza la eGoli ngafunda emaForeign Phahlele. Hayi ngafika la ngangumuntu ogijima kakhulu esikolweni ngikwazi ukugijima Sisiquququ kakhulu ngoba manje ngangihlala emaplazini manje manje esikolweni bengisuka ngehora lesihlanu ekseni ukuthi ngo6 bese ngisesikolweni sasinezinto esizibiza ukuthi ama morning class. Manje uma ugijima ekseni ugijima esikolweni kufana noma exerciser uyajwayela. Ngakho ke uma siba nama competition wama athletics ngangiphuma phambili njalo nje. Uma ngifika la eGoli kuba neathletic day hayi ngiyangena nami ngiyagijima. Hawu babona ukuthi lo muntu ngathi uphiwe kulento. Manje bangimoshela isikhathi mina ngumuntu othanda incwadi. Kufanele ngilobe ngiyo rehearse kumele isikolo ngabaleka ngayivala. Mangifika evala ngizangibatshela ukuthi ngiyakwazi ukugijima ngenza grade 12 lapho. Ngasuka lapho ngayisibuke College of Education. Bengifuna ukuba utitshela and educator ekolweni eziphezulu i-secondary ngoba imajor yami kwakuyi-biology ne-Afrikaans ne-education ne-communication 91 92 93 uma ngiqeda 93 94 umsebenzi beyingekho ngoba lesikhathi kunoshintsho eNingizimu Afrika ngakho ke kwathathwa izinqumo lesikhathi ukukhulumisana ukuthi imisebenzi eqondane umbuso la kuqasha khona uhulumeni kumiwe kancane i-apartheid government ingasachubeki ukuqasha abantu kwenzela ukuthi i-government ozothatha over after 1994 kube yiyo eqashayo uzoqalelela uyenze izinguquko. Ngahlala ke January February March angazihambela ngaziyela ku-IEC ngayoba i-temporal worker lapho. Ngo-June khona 1994 mangisesibukeng College ngangi-secretary ye-SRC. Ngakho ke ngangivama ukuyenza imicimbi esikolweni ngivame uku-organizer futhi ngumuntu okwazi ukukhuluma public speaking. So
abantu belisedi kwakuyisuthu stereo beze esikolweni bazothatha izindaba bangibona labantu uma baba ne vacancy bafanele bayigqwalise umuntu uyafanele start ngoJuly ngoba bebefuna ukuletha inguquko ngoba uyazi ukuthi lamahlelo asekuseni ngaleso sikhathi bekungabo baba abantu bacabanga ukuthi ama prime time drive abobaba kakhulukhulu endabeni ngoba indaba umsebenzi onzima walwalinile bathi woza uze kuma audition sakubona lapha ecollege ngathi uzayikhona lento sawuyenza le ngathi hayi man mina ngisinga intatheli bathi uyenza communication mawuthishela uyenza ne communication ngoba uzokhuluma nabantwana nabazali uzocommunicate ngathi okay ngeza ma audition awu bangithatha same time ngayenza i-current affairs said in the afternoon hayi babona ukuthi hayi lo muntu ngathi uphiwe bangisa ekuseni hawu ekuseni ke hayi bokungekho wanyibilika abalalela istereo namhlanje ibizwa kuthiwa lisedi FM ogogo omama bebethi mayithi 5 ekuseni bathi hayi bulela ngwana wami ukwena rike rutlo bebengayibizi nangegama bari ngwana wami ukwena ngakho manje uthola ukuthi baningi abantu bebengena isikolo eprimary high school ngaleso sikhathi bazofuna bathi hayi mamsofu yazi wena wawuyiwatch yethu ngoba ekhaya umama wayithi ake nivuleleni sizu Sofi nabo gogo so ngasebenza kakhulu kusuka ngaye eParliament ngaya kupolitics afika la ngikhona la ngi-editor lwaze lwaluhle uhambo lwakho kwaye into endiyiqaphelayo Mama Sofi kukuba usemncinci isakhono esi sasibonakala uyatsho into kubana wawudlala ubaleka kuthi ukuthi kwindawo nendawo ufika kuyo ufike uqaqambiseke in fact wonke umuntu uvela abona into kubana inkulu into epha kulamntwana njengokuba uthi selulapha namhlanje into ethi oko ubuthe gqolo usebenza ngokuzimisela wafika elisedi FM ulinina lokuqala ndiyayithanda nalento iphawulayo yokubana uthi wawuyi-alarm yabantu into ethi uvuselele inkumbulo ezininzi ukufika kwakho ke ngoku kwelijelo losasazo iSABC sibonile nakwi-footages phako archives into kubana tyhini ubudlelwane bakho noba uMadiba ongasekhoyo into kubana sondelene kakhulu kukho nexesha apho kuthi wayivele efika apha eSABC athi ufuna wena hambani ngengomso niye eEastern Cape kwakulula nje kunjalo uthenqa nomongameli wezwe kwakulula kanjani uyazi mangiselisedi ilesikhathi ubaba uMandela asenkantolo noMama Winnie bahlukana manje uma ngiqeda ishow yami ekuseni ngathi kumhleli ayi ngifuna ukuye ecourt ngiyozithathela izindaba uyazi ngaleso sikhathi ama current affairs besiphuma nathi sizithathele izindaba ngathi le ndaba inkulu kakhulu ngoba lo muntu umkhulu kakhulu lo ngaye ecourt kanti ngifuna ukuyomtshela ukuthi uyazi baba angihlali kahle into yakho baba Madiba ngihlala ngibona umeme abantu enganingi abantu abamhlophe nabo baba udla nabo uza kumeme nini omame kakhulukhulu babantu abamnyama ngamlanda ngebreak ngathi tata hey ngiyabonga kodwa ngisafuna ukukubuza enye into kwaye njalo nje invite labantu abaphakeme enganingi ngibona abobaba noma abelungu abomame hey Madiba wezubuhlungu wazi ubuhlungu wathula wathi hayi sizabona ngelinye ilanga ngihleli ngise-studio ngiceda ukwenza uhlelo khaliqingo baphendula ngisebenzana bathi hayi Sofi bayakufuna ecingweni manje ecingweni hayi Sofi good morning how are you I'm fine sir I'm Pax Mankahlani former President Mandela spokesperson yes Mr Mankahlani yeah no President Mandela would like to invite you for dinner with a few colleagues and female colleagues you work with at the SABC. Can you compile a list and we'll send you the date and all of that? Yo, a whole Madiba. Hey, spokesperson side. Yo, ngathi hayi le ayingangami. Ngatshela umhleli wami, umhleli wakhuluma nabakhulu kwa SABC. Kwathiwa hayi asithathe nje different departments ze news, not only lisedi women, you know. Wena uyi-one namvele uMadiba wayithi ufuna SABC so Madiba uyazi abanye
njengabonoxolo Grootboom ngoba ngithi umXhosa yamazi utata. So ba organizer ke sahamba see different women from different departments. Isitixo inguwe. Yes. Abanye abazi nokuthi kwenzakalani ngalelo langa. Iqale enkantolo lento. Saya ke hayi we had dinner sathatha isithombe no Madiba kwaphelela lapho. Kusuka lapho uMadiba bengakhohlwa. I think from there he just decided nje ukuthi angangikhohlwa. Kodwa ke kuthe uma sengise parliament ngibuya la eJoburg ngizoba ku political team full time. Uvuyo Mvoko waye umhleli wami wayiboss yami. Wathi ngicela ukuthi ngathi uphiwe kulezi ndaba zepolitiki kakhulu ngendaba zakaKhongolose ANC. Ngicela uspecialize ngalena. Singamisi anything that happens. Thina ngaleso sikhathi ku politics team both I mina ngifuna ukwenza sure ukuthi ngigada laba naloku. Manje kwathiwa wena ugada uKhongolose, ugada uMandela, ugada i-communications issues ne-international foreign affairs issues ngaleso sikhathi kwakumama uNkosazana. So abanye nabo bazothatha i-local government nani ne-opposition omunye athathe ini ukwenzela ukuthi uma siku politics team kungavuki osivuke sithi hawu le story asisibonanga sisazanga. Masazi ukuthi umisi story siyazi ukuthi sizathi Sophie uyimise kanjani manje lento yokuthi uMadiba ushonile ngoba wena uhamba noMadiba yabo ugada indaba zakhe ukuthi singalahli singamisi anything. So then most of the time ke kwamele ukuthi ngihambe ngiyenza izindaba notata uma seka retire. Ngakho ke ngaba very close naye and it got so close that I think sometimes bekhohlwa nokuthi ngintathela ngisengisizukulu sakhe or indodakazi yakhe. So ngasebenza naye kungakho uma ukhuluma ngokuthi wafika la eSABC azongifuna ngelinye ilanga wafika weza la ngoba ngihamba naye makayovula izikolo amaclinic uma kanemicimbi nyana. Wafika la ngifone security siyangena ngihleli ngibhizi sithi hey khona unevakashi asiye masithi siyahamba siya e-reception omunye umuntu uthi yo imoto ezingaphandle ngaphezulu iminyama kazobani la upresident ubani uMbeki kuphi intombazana nyana nje ngaleso sikhathi bacabanga ukuthi uMbeki angithi ngoba mangithi ilift mayivuleka nangu umuntu omdele bathi hey uyangibona ke uyangibingela Sophie tata why uzofunani la athi no ngize kuwe jo okumbula ukuthi working area nje siganga hayibo ngimthathe ke iboss yami akusazi kwakubani ngaleso sikhathi athi hayi mufake officeini lami angeke phela hlale la nihlala khona nibaningi asingene officeini tata ezakhulume nami kahle angibuza ukuthi manje siyahamba nawe yini bangasasazile indaba zami ngesinye isikhathi ngithi hayi phela leyo ayifuni mina leyo tata ke kodwa ke athi yakhumbule kusasa ngizokutshela ukuthi kusasa siya eMpumalanga ufike lapha la kusuka khona indiza ze-defense force ngo-6 ekuseni ngoba ngangihamba naye then masuka lapha azambela yeah so uzathini yi-daughter father relationship and ngiyayithanda kakhulu lento oyithethayo ngohambo lwakho noba uNelson Mandela kuba namhlanje yi-18 yaziwa ngokuba yiMadiba Day. Siyaqonda into yokubana utata uMadiba ibinguqala balibanzi and yaqonda into yokubana kwezinye zezinto ewayicele into yokubana ahambe nazo xa izothi hey ndiyapha eMpuma Koloni ndiyokhupha izindlu kanye ndiyonikela ngezindlu kubantu olusuku luvuselela inkumbulo kubantu ngale mini xa ikhona uMadiba wawukunye naye. Ndiyafuna nje wabelene nathi nge-moments zenu ingakumbi xa kuziwa kwizinto zobuqalaba elibanzi apha ezawunikezela kubantu. Ndiqinisekile nabantu xa bekubona uNomadiba okanye nobungena apha sendinombono seke ngena ngalalwizwi lakhe nobude bakhe yiza apha wena mntana. Sendisho xa kukhona nabantu abanqungileyo mhlambe umuntu ozokrweca ecaleni athi yu Sophie Khupa umbuele lintate Madiba. Can you share those moments? Bebeza abantu hey nginenkinga abanye bebeza ngamaphepha hey ngeke udlulisele lokhu kuba Madiba nginenkinga le yazi abantwana besikolo ngagcina yazi khona into enye bengiyenza noMadiba ngiyakhohlwa njalo nje ukukhuluma ngayo bokuthi makuza ama-exam we-matric eFrankfurt ngoba umuzi omncane
ukuthi uzube ngcono ufanele ufunde. Every exam bengicela utata ukuthi abhale message. You know, to encourage matriculants to focus at this moment and not to be too the anxiety and all of that, the motivation. Tata uzangithumelela incwadi ngizoyinikeza ama-high school ekhaya ukuthi i-duplicate yenzeni ikhopiyeni nisherele ama-matriculants wonke lelizwi lakatata. eFrankfurt kwakuyi-tradition. So ngangiyenza ngoba abantwana besikolo bebeza babuze ngoMadiba yonke lento. So akhona those moments where it got personal. I mean but ngikhumbula ane-birthday eQunu 85th birthday I think. Uthi kimi ngize eQunu e-birthday. Eish ngicela SABC bathoke hamba. Uma ngifika kwakunomsebenzi umntana kaZinzi wayephuma nibizwa ngesixhosa kaSothorere kilebollo. Amalobolo. Ukubuya entabeni. Xa ibuya entabeni. Ukusebenzisa ilizwe elirong. Yazi sometimes sithi entabeni nje angikhosho ukuthi it's the right word but eSuthwini okanye entabeni. eSuthwini libulungu ngoba into yabeSuthu lenyana yazi. So uGaddafi wayephuma entabeni. Ngapha ibirthday yakhe yabona. So wangimema ngaya. Manje bayibelapha ya esibayeni. Behlaba lapha uyazi kufika isikhathi kuyesibayeni uculwe uyazi ke ngesixhosa so mangifika siya lapha esibayeni bese ehamba ngekhumbi makathi wangibona washaya amafesta Sophie i-security hawu yama uze lapha ekhaya uzodla hayi tata yangeze mina ngizela umsebenzi angizelanga into lezakhe zo mase sifike etendeni uMadiba kufika umuntu uthi uMadiba uthi ucela uzohlala naye uyasibona lesa sithombe la noGrasha noMamwini Grasha noMamwini first time sibabona beyi2 banotata bengikhona lapho tata ufuna ngizohlala la etafuleni kanjani ngoba uMamwini ngapha uMamGrasha ngapha no man it's too much for me say young uyangibona nje nasesithombeni qweza amehlo ngoba was very uncomfortable. Useze ngobuso ezweni ngapha. Uyabona ke ukuthi uMadiba bongathi uye emsebenzini yena afune nje uyabona. Beyinjalo ke ngakho ke abantu mababona that kind of access bebeza bakucela into eziningi. Abanye bebecela ukuthi ngifuna uMadiba ngithengile ongogo ngifuna ngisayinele incwadi. Abanye yazi ngifuna ukuthatha umndeni wami ngiyomvakashela kur just to take a picture. Akanti nami phela usemsebenzini qha ufumane iqhamu lokuba naye akubeke apha esifubeni sakhe and nawe awuzuthi wenze ntoni because uyasebenza qha uye wabanelo chamu linjalo kwakuhle kakhulu xa uvuselele zonkumbulo namhlanje kulusuku lwakhe lokuzalwa mama Sophie siyaqonda ukubana njengoko ugqushalaza uyintatheli omangomeli siye saba nabo emva komongameli yena kaloku uRholihlahla kaMandela ngoku nje sinayo umongameli uCyril Ramaphosa. Ndiyafuna nje usibeke esithombeni into yokuba ngaba mhlawumbe uhamba lwakho ngaphambili ukusebenza naye umongameli uRholihlahla saya kuThabo Mbeki saya kuHalima Motlanthe saya kuSuma njalo xa uthi uyajonga into yokubana ungahlukanisa uthini andanoba mhlawumbe ungawuphendula lokuba who was the best kwabasebenzisane nabo omunye nomunye bokumuntu ngokwakhe kukhona into ezinhle kukhona amaphutha ngoba sinje nami nje khona into ezinhle engizenzile mhlambe khona namaphutha enwenzile manje masithi uMbeki bengingamazi kakhulu yazi mawukhulela emaplazini anazincwadi nani so uma ngiba intatheli kulani lo bengiyazi labantu manje uMbeki after uMadiba enikeza kuMbeki emafikeni kuCongolos angithi bahlelela i1999 elections ngiseparlamente ngo1999 ngifika January manje uMbeki fanele adeliver lento abayibiza ukuthi January 8 isikhumbuzo sokuzalwa kweANC ngo1912 ufanele ayenze nemanifesto ngoba
unyaka lokuyiwa khona ekhethweni la khethwa khona kokuqala njengomongameli. Angisakhumbuli whether it was January 8 or the launch of manifesto. Iboss yami ithi hamba uyoyenza izindaba ngiyocover i-story. Uma ngifika lapha phela mina I'm a teacher by profession, I'm very observant, I'm a person of language, Body language. Mangifika lapha ngikhava istory ngithi aye mina nginandaba nalento uMbeki ayikhuluma la. Into engiyicaphela istory uMbeki self. Ukuthi this is the man oyongena enhlangwini zakababa Madiba. Abantu bathi uAluf akazi ukukhuluma isiXhosa, angithi izinto esizizwayo nathi. Bathi ngibona umhlolo la nangu uMbeki adeliver ispeech ngesiXhosa, ukhuluma isiXhosa esintsokothile. Angimuzwa nokumuzwa. Yabo. So that's the story for me. Ukuthi we've been saying this guy is aloof, can't speak his language and all of that, you know, just his character. He has made an overnight, that's my story. So ngibuyele office ngitshela iboss yami, fortunately uAnkie Krog, Professor Ankie Krog, who's a writer, ubhale nalencwadi Long Walk to Freedom nge-Afrikaans, naye ufana nami umbhali oqotho, but she was political editor before Vuyo. Uthi wena uze ngestory wena, bhala le story sakho the way ufuna ukusibhala ngakhona, ngisibhale athi user nama-net sound la akhuluma isiXhosa, omunye umuntu uza translate kwenye indawo uyeke nje, yabo, so that abantu bezwa ukuthi ubani lo muntu. Then I did that. That's when my boss eParliament athi hayi unetalent. So kusuka lapho ke wabusekacela ukuthi njalo nje ngoba ngibhala ngenye indlela, yabo. So naye then I got to know him. He didn't know me anyway, but then I learned more about him. So at some point in time sengisegoli sengu-politics, abantu laba bebehamba naye bayenza izindaba ngaphandle kakhulu, Miranda Strydom noDumisani Mkwambe, beyithi mhlambe uthole ukuthi uya eNigeria uzoya naseGhana ngoba asihambi nengendiza naye, sizihambela phansi. Uthole ukuthi ngeke bakhona ukuba seGhana naseNigeria, bangicele la iSABC ukuthi akubalekelele wena hamba uyommela eGhana. So ngamjayijwayela kur I got to know him kancane nge-international perspective. La ngaka ANC khumbule ngenza ukhongolose, kodwa bake ngayenzi kakhulu ama-event we-ANC. Ama-event we-ANC bakawayekelela usekela lakhe uZuma. So uZuma ngimkhave kakhulu as the deputy, ngoba asenza umzekelo. Uma ubaba governor Shona, uMbeki spoke, okay, Madiba ukhulume, uqala uZuma akhuluma akhulumela i-ANC. Madiba wakhuluma njengesithwalana and njengomuntu omkhulu ngaphakathi kwe-ANC. Kwakhuluma uMbeki akhuluma njengomongameli wezwe. Manje esikhathini sakaMbeki beyisebenza njalo, yabo. So into eziningi bezenza secretary general or zenza deputy. So manyenza into ze-ANC nayenza ngesinye isikhathi ke kube nesikhathi ama-NEC wewa driver, so obvious. But uma kaceda nge-NEC uMbeki bakanga address i-press conference, be address secretary general uKhalema. So soloka azama omunye nomunye ayenza umsebenzi wakhe. Umuntu nomuntu nomsebenzi wakhe. Ngamazi ukuthi uma ka retire kwaba nesikhathi kwakunzima, abantu basaba nokukhava uMbeki ngoba abangenile bebethanga kwakunzima, ngifuna ukukhuluma. So mina ngathi angeke uMadiba sasimkhava as a former president. Abantu abangene ngomva kwaMadiba abazange bathi uMadiba ningamkhavi. Why lo manje naseMelika uformer president uyakhava, makenza anything it's a big story ngoba bafuneke ephambili and kule nto ethetha ngachubeka ke umkhava seke retire njengoba ubona namhlanje manje indaba ukuthi umkhuba wakhe ubheke kakhulu izwe lase-Afrika. So ngifanele ke i-team yami kube yiyo ngoba izindaba eziningi azikhulumayo uyakhuluma ngalezi zasekhaya, kodwa kaningi uyambona uyenza umsebenzi abo-Sudan abo-DRC yonke lento. Wow, and eyona nto esiyiqaphelayo kukuba njengokuba uRamaphosa naye ngisebenza naye uma ngenza izinto ze-international makangaphandle or akhuluma nabantu bangaphandle.
so naye ngisebenze naye kakhulu kodwa ngimazi asesike yi-ordinary NEC wayesekela isecretary ngithi waphuma and then waba yi-ordinary solo kanje aphakathi kwe-NEC so bengimazi futhi ese-politician. So kusenzima nokuphendula ukuthi who was the best. Kunzima kabi kunzima ngiyazi but you know angifuni nje awufuna uthetha nami ngathi ndinalo ufifi noba ingaba ngubani kwabo sothethe ngabo nofifi kodwa nami emsebenzini xa ufika emsebenzini ngumsebenzi lo inkinga yakhe ufike into zimoshakela asikhuluma iqiniso nje sekubhetyebhetye kunjalo ngeke noma ungafaka bani manje lezi zinto ezimosheke eminyakeni edlule funeka aqale ebuyele embo yohlakula kube yilonto and njengokusisho into okubana phakathi komsebenzi oye wabanawo naye umongameli weli uCyril Ramaphosa kukuba mhlambe xa ye kumazwe ngamazwe kulapho uthi gqolo ukwazi into okubana uwazi zonke izinto ezenzekayo and nathi singumzantsi Afrika siyazi into okubana if there are any international news sijonga pha ku-x.com kaMama Sophie siyazi into okubana uzosinikeza zonke i-updates ba umongameli ubuya nini ithi into kakukhule wenzani sizawujonga phasi ichwechwe usixelele and yonke leminyaka siyaqonda into okubana wenze amabali amaninzi amanye wawo anobuzaza mbombozone zelilizwe khona abanye abantu mhlawumbe abazawuvakalisa ingqondo yabo pha ku-x.com senditsho bakugxeke ngendlela owenza ngayo bagxeke nejelo losasazo uSABC ndiyafuna nje wabelana nathi ngendlela mhlawumbe oreceive ngayo icriticism esuka ebantwini nangendlela oqonda obana hayi ngumsebenzi wami lo manditshile mina ndiqonde ndibheke phambili. Uyazi ngesinye isikhathi uyabona nje ukuthi lo muntu into ayikhulumayo akazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba mina anginandaba ukuthi ubuya kuyiphi political party anginandaba nokuthi ubani ngiyenza izindaba qha. So uma ngibona ukuthi lento iba personal ngizithulela nje ngikuphendula uma ngibona ukuthi uyakhuluma ngoba awazi ukuthi ngisho ukuthini and ukhuluma you know innocently ngiyakuphendula ngubekele yona kahle kusuka lapho mangazi ukuthi noma ngaze ngubekele yona umqondo wakho ulapho your mind is made ngiphuma kuwe so angizithathi personal if benginjalo mhlambe ngaba ngisayenzi lento ngabe angisayenzi ngesisikhathi uzokuthi ufudumele ngaphakathi kodwa uvela uthi hayi angeke ngiphendule ngendlela leyo iSABC izaxekwa ngayo ngoba ngiyazi mina lento engiyikhulumayo and if usingaye court ngizokuhlula qha umuntu makathela nento ethethayo ubuqondo bayi and into esingathi into kubana usamele ngqi kuba uba ngaba mhlawumbe ubuzothatha zonke izinto ebezithethwa ngaphansi ngowephansi sithi hayibo uMesofu uyalila namhlanje utheni inhle kakhulu lonto into esingafunda kuyo. Ndiyafuna sibuyele ngonyaka ka2021 singatsho sithe sisikhululo kulapho sajongana nomceli mngeni apho sasibona kudizwa abasebenzi abangapha yakwe 600 kwakubhlungu kakhulu uMesofi sikubona ungaphandle kwegate 7 unxiba into ezimnyama ulele phansi apho ubona into okubana abasebenzi abaninzi bazawuphucwa isonka bubunzima obu elijelo mhlawumbe esiye sathi kanti nawe kuhambo lwakho wadlula kubo. Uyazi uma wazi la ubuya khona ngaso sonke isikhathi uzoyithola indlela la ufanele uye khona ngakho ke ngoba ngiyazi ukuhlupheka bengizibuza ukuthi labo abazohamba kuzowenzakalani into enye yesibili njengoba ngisho ngithi ngihlonipha iSABC kakhulu le company yaseyami aseyakho iyabantu ngakho ke bengibona ukuthi kuzoba khona ukuphazamiseka ngeke umsebenzi wenzeke kahle uyazi into capacity iba yiproblem sometimes abanye abantu bazakhala babone ngathi asakwazi kwenza izindaba kanti mhlambe asanamandla ngakho ke kungakho ngabona ukuthi ngoba iconstitution iyavuma ukuthi abasebenzi mabangajabulanga bazwakalise imivo yabo ngokuhlonipha hayi ngokumosha siphula amafestere siyenzeni kungakho ngayenza lokho ngoba ukhumbule ngikutshele ngathi solo kuya nje ngumuntu one leadership yabo nokuorganize and mobilize so and abantu abaningi abangaziyo ukuthi ngidlulephi
makuqala kuba nenkinganyana bayeza hey kodwa wena Sofi ucabangani lento kungakho ngenza njalo. Ibuhlungu kakhulu lento. Ndiqinisekile nombukele ekhaya inhliziyo yakhe ixhokonxile xa isiva into kubana wabelana nathi ngesikhokelo sakho njengokuba uyi-international political editor. And ke ngoku siyazibuza into kubana xa unazo zonke izinto uthetha ngazo nathi sizibona uyaphi Mesofi usishiya nabani usishiya nabani angazi ngiyaphi inkinga ukuthi umthetho walayikhaya mawufika ku-63 fanele uhambe ayifani neya government 65 ngifike ku-63 ngakho-ke iyaphela ubuhlobo obu-permanent mhlawumbe ngizoqhubeka nginqeda senginceda nje uma nginesikhathi uma ungibiza uthi hawu Mama Sofi ngifuna uke uzongiqazululela le ndaba or nami uthi hayi Mama Sofi privately hayi man ngifuna ukungisize how do I handle this. I'll always sicela usakhela uront njengomakhulu sikwazi singabazukulwana kulo ront sinqonqoze sifike Izoba khona. sivena ngempukane ezilihlaza Mama Sofi into kubana mhlawumbe ungahle ubhale nencwadi ingaba mhlawumbe lonto into ezayo ngizobhala incwadi ezintathu ngizobhala incwadi ekhuluma nje ngendlela engihambile ngizobhala incwadi ngomuntu angeke ngimusho bhala enye incwadi ngomunye umuntu angeke ngimusho. Mesofi so uthi masihlale njalo siqoqe indlebe silole namehlo Nihlale nivakashela leya Rondaville futhi sizayifuna lo ncwadi xa seyiphumile ize apha kwidesika ye-SABC lihaye. Mesofi xa sizayiqwela siliqongqotho odliwano ndlebe baninzi abantu abajonge kuwe abantu abatsha ingakumbi abantwana basakhulayo abangamantombazana senditsho nam ndingukholosa kumazo wathethileyo ndifunde lukhulu kwaba obashiya ngasemva kuba ngoku awushinje kuphela kodwa imisebenzi yakho iyawuzithethela xanduva ngoku lukubo Mama Sofi athina amazwi kubo ukuze nabo baqoqe baqiqe baqonde bafane kunye nawe. Kakhulukhulu nina njengoba nisebasha futhi ningamantombazana abantu besimame la eSABC abasekhona ngicela ukuthi nibambane ngezandla but niyazi ukuthi ningawenza noma wuphi umsebenzi. Into enye sibili thembakala emsebenzini be committed. Remember I said this company it's not your company, it's not my company, it's not a private entity, it's a public institution. Iphila yedemocracy. Uma ibhidlika le SABC idemocracy izobhidlika izwe lizabhidlika. Ngicela ukuthi ninakekele niyenze umsebenzi wenu with commitment, diligence, and where you have to sacrifice, so be it. It's not a right to work for the SABC, it's a privilege. And therefore, remember, it's a public institution. Gogo lo hleli phansi kwesihlahla laphaya equnu emqanduli enamahadi umama lo hleli lapha eSandton ehovisi lo yohlale emahlabandlovu umongameli ngamanye amagama sonke singabantu baseNingizimu Afrika sengifaka neAfrika ngoba manje abantu bayihlonipha kakhulu iSABC eAfrika bayithembe kakhulu nabantu abasemazweni angaphandle kwecontinent ngoba ku online they can follow our stories bathembele kini. Oh xabisa esisikhululo naso sizoxabisa xa ndikushiya nje into eyodwa Mama Sofi into nofuna sikhumbule ngayo into nje enye ukuthi nje ngizamile hayi ukuthi bengingqono or bengidlula wonke umuntu ngizamile nani zamani. I tried, I came, I tried. Do the same and do it better because I tried. Wow, Mesofi, really boa.
Kanakola Hawu. Ngiyalibonga. Ngenene nangenyaniso ngumzekelo omhle kubantu abatsha kuMzantsi Afrika nakwilizwe liphela loMzantsi Afrika. Siyabulela kakhulu ngokuzijula ijacu, uphume ngendlinetha, uqonde into yokubana uqokelela konke okuqhubekayo uMzantsi Afrika nokuthembeka kwesi sikhululo. Sibamba ngazibini, angawuqamathi uMvelinqanga ngazikhanyisa indlela zakho. Ngibonga kakhulu.